ariko ntawamenye. Ejo bundi kuri Twitter yawe ndetse no kuri Instagram uherutse gupostinga uvuga ko ufite umukunzi. Ndi mu rukundo. Navuze ngo I was just hungry. Navuze nari nshonje tu. Bamwita Israel Mbonyi amaze kugera kuri red carpet yambaye ishati nziza cyane, ishati y'umweru, yambaye ikote ry'umukara n'umweru, yambaye ipantaro y'umukara, yambaye inkweto y'umukara. Wow, ariko no musore no mujene kwera, uyu musore no mujene cyane. Aratambutse arimo araza atambuka bafotora. Wow, Israel Mbonyi arakomeza atambuke. Wow, atambuka Israel Mbonyi. Wow, atambuka neza cyane. Wow, kuri red carpet. Ni umugisha kuba hano. Ndashima Imana cyane. Yego. Bana Gospel Star Live ni igikorwa cyiza. Turashima Imana duha opportunity yo guhura nk'abahanzi tugahura mu kintu kimwe. Ntabwo ari amarushanwa niko bamaze gusobanura, ni uburyo bwo kugira ngo abantu bashyigikire abahanzi bakunda. Kugutora no kunyura hehe? Kuntora ni akanyenyeri 5 4 4 akanyenyeri 300 akanyenyeri 6 urwego. Wambaye neza cyane. Ninde wakwambitse? Wiyambitse? Zamura mikrofone. Wiyambitse? Aha. Kuki watekereje kwambara gutya uje muri kino gitaramo? Byaza ko ari byiza kwambara neza waje ura na bagenzi bawe. Yego. Aha, ntago ngiye kubaza ibintu byinshi nakandi kabazo kamwe. Umaze bivuze ngo ndi mu rukundo gusa uri tushyira akadomo. So Mbonyi imbwiza ukuri, uri mu rukundo nande? Na Yesu. Mbonyi nagubeshya? Mu rukundo ni ibintu byinshi. Aha, so ibiki? Mfite album nshyashya. Mfite Kristo, Imana. Yego. Urukundo ni byiza byose Imana imirankorera muri misi. Okay. Mbonyi reka rero twifuriza amahirwe masa. Umaze ukomeze utambuke ahanga kuri red carpet. Gushima Imana, iki ni igikorwa cyiza cy'umugisha kandi iyobokamana namwe turabashimiye cyane. God bless you. Kudushyigikira niko yavuze, hanyuma ngewe ndi nimero 6. Kuri yavuze nabyivugiye 5 4 4 akanyenyeri 5 4 4 akanyenyeri 300 akanyenyeri 6. Gahongayire kuri red carpet. Arine Gahongayire kuri red carpet, reka tumwakira arimo yifotoza yambaye neza cyane, black and golden. Arine Gahongayire atambuka neza cyane, ahagarara hano bamufotora. Arine Gahongayire tumuhaye ikaze. Arine Gahongayire tuguhaye ikaze. Wambaye neza cyane. Wow, mbega ibintu byiza. Ninde wakwambitse? Merci. Ni Arine Gahongayire. Arine Gahongayire fashion. Yeah. Kubera iki wahisemo kara ya golden na black irimo n'ibintu bijyanye n'amasaro? Actually, this is havuyeho purple. This is my favorite color. Oh wow. Yeah. Tuguhaye ikaze. Muri iki gikorwa cya Rwanda Gospel Star Live, iyo ukirebye ese ubona hari umumaro kije gufasha muri gospel?
Of course. Kuko icyubahiro nk'iki ngiki ntabwo twakigeze ariko nibyerekana yuko we are supported kandi bikatwereka yuko even na new generation ije ifite platform nziza kuri njyewe rero n'iby'agaciro ko n'umugisha ugeretse ku wundi. Abakunzi bawe bakunze gukunda indirimbo zawe kuko zagiye zifasha abantu benshi, reka ubabwire bashaka kuguha amahirwe yo kugira ngo wegukane kino gihembo ukuntu bagutora. No gutora umushinga wanjye ni akanyenyeri 544 akanyenyeri 300 kabiri urwego hama bakampesha amahirwe muri Mimi za wadi ya Afrika abakobwa 15 mfite nifuza ko basubira mu mashuri. Thank you so much for coming. Enjoy. God bless you. Hari abarimo bamujya n'ifoto nziza bose babireba tuguhaye ikaze muri iki gikorwa cya Rwanda Gospel Stars Live. Murakoze cyane. Iyo urebye ubona iki gikorwa cya Rwanda Gospel Stars Live ni uwuhe mumaro ubona gifitiye industry ya gospel? Aho bigeze kuva igihe nabigiriyemo mbona ari ikintu kigiye guteza imbere umuziki waririmbiwe Imana cyangwa se wa gospel ku buryo bugaragara. Je ni nabwo bwa mbere mbonye ibintu nk'ibi ngibi kuva igihe narimaze mu muziki. Izina te bose babireba ryavuye kuri ya ndirimbo ya bose babireba. Yego niho ryavuye. Okay. Reka ubwire abantu badukurikiye bashaka kuguha amahirwe kugira ngo utsindire kino gikorwa uko bagutora. Abantu bazanshyigikira gutora no gukanda akanyenyeri 544 bagakanda akanyenyeri 300 akanyenyeri bagashyiramo kode yanjye 11 urwego. Murakoze cyane Imana. Nawe urakoze cyane. Bahe umugisha mutambuka hano kuri Red Carpet. Wow, baratambuka neza cyane. Wow, James kuri costume ye agashati k'umukara imbere ndetse n'inkweto nziza cyane. Bagaragara bateguye. Wow, barafata amafoto meza cyane. Nanjye ndimo mbegera ahangaha kugira ngo tuganire. Okay, reka mumfashe ready fast. Okay. Daniela uraho neza cyane. Ndajya muga James na Daniela kugira ngo byorohe. Nyuma y'ibitaramo mwakoze igitaramo mu kwezi mu myaka yashize bahita bafunga. Nicyo gitaramo mugiye kwitabira cyitabiriwe n'abantu benshi. Murabyumva mute? Twishimiye cyane, just excited. Muje muri Rwanda Gospel Stars Live. Mufite imishinga myinshi itandukanye ntari buze no kubabazaho, ariko ndimo ndibaza nimuramuka mufashe ziriya miliyoni nkuko bazivuga muzazigabana mo kabiri, umwe twarize indi twarize turi umuryango nta kibazo. Ni ijambo rimwe kuri Gospel Stars Live. Ndabaza James. Urakoze cyane, murakoze kutwakira, twishime kino gikorwa, ni igikorwa cyiza. Ntekereza ko kiri mu bikorwa bingana bikeya bibaye mu Rwanda. Rero turashimira iterambere ry'uyu murimo. Imana ishimwe cyane, mwakoze cyane. Mujya gutekereza kwambara gutya, ninde wazanye icyetekerezo? Arimo cyane, yandushije 80%. Ninde wambaye ibihenze kurusha undi? Mukurusha amafaranga mwambaye mwese, ninde wambaye ibihenze kurusha undi? Mugereranye mwese mwambaye ibihenze, mu bahenze ni ruhenze. Byasaba ko tubara. Inkweto, ishati. Kubatora ahangaha muri kino gikorwa tunyure ku kanyenyeri kangahe? Akanyenyeri 544 akanyenyeri 300 akanyenyeri 8 urwego. Okay, murakoze cyane. Twizere ko ayo mafaranga rimwe muzayegukana. Umuhanzi Gabi Kamanzi mwikanzu nziza cyane atambuka no kuri Red Carpet. Reka bamwakira ahagarariye abamufotora. Je nkunda kumwita Mama Gospel Gabi Kamanzi. Wow. Urakoze cyane. Muri iki gikorwa cya Rwanda Gospel Stars wambaye neza cyane. Ninde akwambitse? Ni abatayeri babiri, uwitwa Chantal n'uwitwa Adele. Imana
cyane aho bari. Thank you. Bikamaze kino gikorwa cya Rwanda Gospel Stars Live, ese iyo urebye ubona hari umumaro kije kugira muri iki gisata cya gospel? Ni byiza cyane kuko twari dukeneye support. Yego. Dukeneye inkunga, abantu batwumva, bumva vision iturimo, bumva ikintu kiturimo kandi bakunda impano zacu. Yego. Noneho bakadufasha kugira ngo ibi turimo byose bibashe kugera kure, bibashe gusohoka, abantu bumve ubutumwa, abantu bafashwe. Kubera ko rimwe na rimwe iyo byatugoye natwe twicara mu rugo ntitujye muri studio, twicara mu rugo ntidukore video, twicara mu rugo tugasenga gusa dutegereje Imana. Ariko igikorwa nk'iki ni igikorwa kikabisa cyo gushimira. Sinzi uko nashimira Rwanda Gospel Stars Live abayiteguye. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Niko ubwira abantu ese bashaka kugushyigikira bagutora gute? Okay, abashaka kunshigikira bakanda ni inyenyeri 544 urwego, hanyuma mukareba ibiriho 1 2 3 4 mugakanda kuri 5, aho murahita mubona ko hahita haza ahantu handitse Rwanda Gospel Stars Live. Iyo mukurikiye iyo mukurikiye amabwiriza nari ngiye ko baza ngo mushyigikire ariko misemenya uwo mushyigikiye uwayo bose, ariko uwo muhamahirwe ubikwiye ego bose barabikora, ariko wanda uvuga uti ngewe ndamuhamahirwe nubwo bose babikwiriye. Israel Mbonyi. Okay, thank you for coming to ICAS. Yaririmbye mu bitaramo byinshi cyane, yakoze indirimbo nyinshi, akora amarubumu menshi, ari mu nkweto z'umweru, ikote rijya gusa umutuku, agashati k'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Yamaze arimo aratambuka cyane, atambuka neza, yafunguye. Urahagarara aho ngaho? Yes. Yamuremye umeze neza? Sawa. Urishimye? Yego. Cyane. Umaze gukora indirimbo nshyashya, uri no muri kino gikorwa cya Rwanda Gospel Stars Live. Ni naye marangamutima yawe umaze kugeza ubu ngubu? Ndashimira Imana kubera ko gospel nyine hari platform batangiye kuduha, kandi biragaragara yuko nyine ari ibintu byiza muri rusange bije gufasha gospel ya. Ambuka neza cyane, urahagarara aho ngaho maze bagukubitse agafoto ka fresh, agafoto keza cyane. Wow. Ni Miss Photogenique, ni imyaka yose. Ibintu byacu. Uraho neza? Ndaho neza. Umeze neza cyane. Ndashima Imana. Ntabwo wumva ufite? Ntabwo mfite pe. Presi urashaka iki? Nta kintu mushaka cyangwa utwerera. Ariko nkubaza kamwe, uheruka gufata impano ryari? Impano urashaka kuyimpa? No, uheruka gufata impano ryari? Ariko ivuye mu ntoki z'umusore? Ngira kuzana gift. Ni buri munsi ku muntu uzi. Ndamutse nguye gift ntabwo Patrick yababara? Iyo gift ndayitegereje ni iyi. Ntabwo Patrick yababara? Simbizi. Ntabwo yababara? Presi. Ntabwo ngiye gutera ivi humura. Byararangiye. Nashaka kugakana ukana. Umeze neza cyane. Wow, urakaza neza hangahe rero. Nako gift nakuzaniye. Yego sha. Nabiteke nawe ndazana Tracy aka gift rwose. Okay. Umaze imyaka myinshi uri mu muziki cyangwa se uri ku ruhando rwa gospel ahangaha mu Rwanda, ndetse uri n'umuhanzi ukaba n'umunyamakuru. Tumbwira. Ntabwo uri umuhanzi ariko uri umwe mu baramyi beza cyane, abaramyikazi. So mbwira, nihe shusho ya gospel mu bitaramo by'u Rwanda? Ishusho ya gospel rero yo mu Rwanda, I think it's beautiful and I believe it's global. So njye nkunda ukuntu the gospel industry I see today, it's growing and I love it. Yego. Ugiye kuba uri MC w'iki gitaramo? Cyane rwose. Witeguye kuduha show gute tubwire? Show. Tracy ufite ubukwe? Ntabwo ndibure kugikomozaho. Ugiye kuri Rwanda Gospel Stars Live. Tracy ufite ubukwe. Tracy urumva witeguye kubona iki mu bukwe bwawe? Niteguye kubona ubwiza bw'Imana. Tuzinjira ku invitation. Tutabivugira hano byose. So reka rero twizere ko ugiye kuba utubereye ku ruhembe hariya indani. Abantu batazi Tracy ni umwe mu bahanzi mu baramyikazi bafite amavuta yo no kwemsinga, by the way. Ufite n'ubukwe bukaze cyane. Ego, so abantu rero batangiye gukora ku kanyenyeri. Kuki utari muri Rwanda Gospel Star Live? Kuki njyewe ntabwo ndaba umuhanzi. Kuki Patrick atarimo?
ntago harimo ikimenyane. Tuza kwimubaza naca kuri red carpet. Araza kugera ahangaha. So ubwo Tracy abitwijeje turamutegereje nitutamubona Tracy ndanzira mugarure ahangaha. Subiza ikibazo. Thank you very much. Wakoze cyane. Hagati wambaye neza ndi wakwambitse. Uyu ni njyewe wiyambitse. Ntago ngiye kutambaje wanyambitse ukonsa kuki utabimbaje. Tracy wagiye hariya nkaza kukubaza nitonze. Oya njye ndashaka kubikubwira. Wagiye nkaza kukubaza nitonze. Tracy mama ikibaju ninde wakwambitse? Umva umuntu wanyambitse sinamuvuga gusa umuntu wasize makeup yitwa Trendy Shadow. He's the best makeup artist. Kwanza Patrick afite uruhare muri gutya wambaye? Yego ko kanbyihorera. Nigendere nkuko wambwiye ngo ngende. Wansubije ukabyara we. Twonye kwakira hanga muri Rwanda Gospel Stars live. Urakaza neza cyane. Urakoze nawe. Aha. Umaze iminsi mike cyane usinyiye kuyobora company bita Ishusho Limited. Ntara abahanzi b'abanyarwanda bakora gospel muteganya gukorana nabo? Nibo tumaze gukorera benshi ahubwo. Nibo maze gukorera benshi. Yego. Yes. Mbonyi yarahakoreye. Wow. Kingdom barahakoreye, Healing barahakoreye. Ni benshi cyane amaze kuhakorera. Yes, bishatse ngo mu bahanzi benshi barimo ahangaha harimo produit zanyu. Yego zirimo rwose igiye gusohoka vuba. Hari abantu benshi bazi ko umuziki wa gospel nyarwanda utaratera imbere nk'umuziki wa secular. Ubivuga iki nayahimaranga mutima bugiraho wowe? Sinzi aho bivugaho bikura, wenda bafite uburyo babipima ariko igihe kirageze kugira ngo na gospel yinjize amafaranga nibyo mvuga buri gihe cyose. Tube kuririmbira Imana gusa ariko hajya n'igihe cyo kuvuga ko bumva ko baraza bakishyura bakora video bakishyura so n'amafaranga agomba kuboneka rero. Uri umwe mu manager beza muri kino gihugu ariko utaramanaginga umuhanzi wa gospel urateganya kuzagira ubu managinga? Icyo gihe nikigera nzabibabwira. Uzatubwira. Ujye kuza wari wambaye neza cyane. Wahisemo ino myenda ugendeye kuki? Ndi umunyafurika ndi umunyarwanda. This is made in Rwanda. Okay. So nicyo ngenderaho nta kindi nkunda imyambaro yacu. Umusore wawe uramuzanye nyuma yo kujya tumubona cyane umugenda nawe muhorana. Kuki uhitamo gufata umwana ukamugendana mu bitaramo nk'ibi ngibi ahantu uri ahenshi akaba akunze kuhaba? Ntabwo ari henshi ko nta gitaramo cya Sacyura na kimwe yari yajyamo. Agenda muri gospel gusa? Yego. Wow. Komeza umutoze inzira y'Imana. Urakoze cyane. Abantu benshi bazi ko aba DJ ari abantu baba badasanzwe. Wapi? Nagusanzwe. Urabibona se? Gift ryari? Mbere na mbere uri gufata gift ryari? Actually uyu mwaka. Uyu mwaka? Yes. Naza guhe gift nibyo? Numva umuntu aguhe gift? Sawa nta kibazo mubikora. Okay. Reka mama Gian atambuka nkwereka akantu mpeka umanga ngwino tambuka. Izi surprise na mumere kirimo courage. Mumere rwose. Wow. Umuntu turasanira nyuma ahangaha. Wow. DJ Spin. Urumva umeze guhagararana n'umufasha wawe? Umva biranshimisha cyane. Biragushimisha cyane. So, nyuma yuko imyaka myinshi ishize imyaka 2 abantu badakora ibitaramo, abahanzi batitabira ibitaramo, twonye kwitabira igitaramo. Nibwo kigera ahangaha urumva umeze ugiye kubona muri kano kanya. Oh man, ni ibintu bishimisha cyane kubera nyine igihe cyose tumaze tutafite ma concert n'iki. Tumaze igihe turi gusenga. Turi gusaba Imana dufashe umunsi tuzagaruka tubone ibi concert. Aba DJ nago musenga. Umva tuzatwika. Amu DJ arasenga. Cyane. Usenga kanga SP. Umva reka ngubwire. Niba ari abantu basenga na ba DJ. Ryari? Erega aba DJ n'aba pastor turi mu rwego rumwe. Okay. Turabakozi b'Imana. Uje kwambara gutya. Abantu benshi baravuga umuntu papa nago yambara ikabutura. Ninde guhitema ino myenda? Mbere na mbere ndashimira madamu wanje. Eko? Cyane. Wow. Cya kabiri nyine tugomba kwambara ibintu bigeze. So nagushaka guswetinga cyane. Wow. Udufotore n'umutamu wawe ubundi muraza guca ahangaha mwinjira hari inyuma tukomeze sasa. Nginana. Mike nayo. Kuba naje bigaragaje yuko ngarutse. Uragarutse tukwitege munyitegure meruka ukora ibintu bijyanye na fashion wambika abantu ese bigeze hehe uracyambika abantu ku buryo nk'igihe runaka rona nk'iki gikorwa abantu baba barimo bashikeneye abantu babambika ese ibintu bijyanye no kwambika abantu uracyabikora? Of course warumbajije icyari kimpugije n'ibyo birampugije kuko nibyo nkora niko kazi kanjye ka buri munsi ariko ntago byambuza gukora ninjye wabishatse ubu nagarutse mu muziki ndahari
unyitegure. Iyo witegereje ukareba iyi Rwanda Gospel Star Live ese witeze iki? Ese urareba ukavuga uti wow ije hari umumaro ije gukora muri gospel cyangwa se ije bimeze gute? Iyo urebye ubona bimeze biti? Ikintu niteze muri no gospel ntezemo ikintu cyiza kandi Kigali, ikintu kigiye kubyutsa benshi, ikintu kigiye donc gospel yasaga nkaho iri hasi muri iki gihe cya covid, ariko iki kigaruye ibyiringiro mu bakozi b'Imana. Twongeye kuguha ikaze kandi feel free. Thank you so much. Thank you for coming. Ugindura udupostere, hindura cyane. Yes. Reka rero nanjye mwegera hanga akureka nanjye banze bamifoto. Hari ikibazo biremewe? Okay, Mike Karangura mfasha iyi microphone. Uri baraza kumbwira nimba irimo iravuga neza. Okay, nizere kuri kuvuga neza nta kibazo. Yes. Abantu benshi bajya bavuga ngo iyo bamaze kuvuga umuntu ntabwo abakivuza ariko wanakongera kutwibwira. Nitwa Mike Karangwa nk'ibisanzwe ndi muri showbiz imyaka ibaye myinshi nyisaziyemo kandi ntago nzayivamo. Akabazo ka mbere, ibitaramo bimaze iminsi bitari kwemererwa kuba. Ubu ngubu iki ni igitaramo ntabwo muri gospel kibaye cya mbere gitwika ko cyemerewe kuba. Niyizihe mva mutima zawe kuri bino bitaramo? Ndishimye n'ubwa mbere nkubonye wambaye costume. Ikindi n'ubwa mbere mbonye muri gospel abantu banyura ku itapi nk'iy'umutuku. Ndabona n'ibyo kurya biteguye hariya ku bwinshi. Byanshimishije, nibigaragaza ko n'ibihe biri imbere bizagenda neza. Ndizera ko urabona abanyamakuru baruzuye. Ndizera ko bizagenda neza mu gihe kiri imbere. Iki gikorwa nk'iki cya Rwanda Gospel Stars Live gikwiye gushyigikirwa, gikwiye guhabwa amaboko n'abantu n'abahanzi n'abikorera ku giti cyabo bakagishyigikira, ariko by'umwihariko kurusha abandi abakunzi ba gospel music, ko nicyo yaje kugira ngo duhe umwanya abakunzi ba gospel music babashe gushyigikira abahanzi bakunda. Kuko muri iki gikorwa hari akanyenyeri twazanye gahera akanyenyeri 544 urwego 300 ugashyiraho kode y'umuhanzi ukunda. Turashaka ko umuntu ukunda umuhanzi no guhera ku mafaranga 100 yamushyigikira, no guhera ku mafaranga 200 ntibibuje n'uwa 5 n'amadolari 100 kuko nabo hanze baratora kuba yashyigikira umuhanzi akunda. Hari ikibazo ngiye utamaza kukubaza. Ibi bintu ni competition? Dutora abanzi kurumva nimba ngiye mu kanyenyeri ndaba ngiye gutora umuhanzi. Ntabwo ari ugutora, no kumusapotinga. Ikintu gihari uyu munsi nushyiraho amafaranga 100 dukoreje ka kanyenyeri uzaba utumye Israel Mbonyi azakora video nshyashya nziza. Uzaba utumye ari kanyenyeri ari ikintu kamari umuhanzi cyane, amafaranga amafaranga ahita yabona kuri konte umuhanzi. Bivuze rero ngo reka tugende gake gake Mike ntimuze kunyumvisha ibintu bitari kunyumva. Ayo mafaranga ndatoye guhera ku giceri cy'ijana. Nanze amafaranga 100. Ayo mafaranga arekta bana kuri konte ye. Nukuvuga ngo abahanzi bose bari muri Rwanda Gospel Stars Live bafite account bakontrola na password zabo. Nuvuga ngo niba muhaye amafaranga 500 nk'ubinyuze muri telefone yanjye, we ubwo ahita ajyamo akareba message z'abantu n'amafaranga yose akayabona. Icyo ayo mafaranga tugamije ni ukugira ngo abashyigikire muri activite zabo, abashyigikire mu bijyanye na clip video, abashyigikire mu bijyanye no gukora audio nziza. Ariko nanone hari ikindi gikomeye, abahanzi tujya kubareba tukabyina bakaturirimbira. Turashaka ko banakora ibindi bikorwa birenze kuririmba. Bose bafite projet bazakora zizunganira muzika. Harimo abafite ibigo by'abana b'imfubyi, harimo abazavana abana mu muhanda, harimo abazigisha abantu kudoda, harimo abazigisha abantu muziki. Bose barayitunganyije. Niyo mpamvu dusaba n'umuntu ari wese ureba bino biganiro akurikira Rwanda Gospel Stars Live aze dufatanye, kuko ni ibintu bizagira impact kuri community. Aha hantu harimo abahanzi b'ibyamamare bakomeye, hakaba no n'abandi bahanzi bakizamuka. Bariya baje kurebera kuri bakuru babo. Ntago mufite ubwoba yuko abahanzi bakomeye bashaka kuziharira ka gasiringi, noneho wa undi mutoya agasiringi kakamubana yanga nuna kaguma handi. Buri muhanzi wese agira abamusapotinga n'abamukunda. Rero n'abano bahanzi bakizamuka nibyo koko barigira kuri bakuru babo, ariko bafite n'abantu babakunda nabo, kandi nabo bakeneye gutera imbere. Nabo bakeneye gukora video nziza, bakeneye gukora audio nziza. Abantu bajya basereza ngo abahanzi ba gospel n'abantu bakora video zihendutse ngo bakorera mu rusengero gusa cyangwa muri jaride. Kera baragenda bagayagara muri jaride. Natwe dukeneye kubona umuhanzi Gabi ajya Dubai agakora video nziza, ajya muri Nyungwe akagenda agakora video iryoshye nziza, yajya ku rwego mpuzamahanga. Sibyo video zacu zangiye gukinwa kuri Trace. Twishimire ko video ijya kuri Trace tubona ari video twanyuzamo ijisho. Turashaka ko u Rwanda rumaze kumenyekana ku bintu byiza byinshi n'umuziki wa gospel gusigara inyuma, kandi ndabona ari byiza kabisa. Ureba abantu bose bari hano barakeye, bambaye neza,
urabona biraryoshye kabisa. Mfite ubwoba bw'ikintu kimwe ko ibi bintu byaje gusapotinga abahanzi uyu mwaka wonyine, umwaka utaha bikaba birangiriye aho ngaho. Oya, uyu mwaka niwo wari ugoranye kuko twari turi muri covid, ariko umwaka utaha ndizera bizaba byiza kurusha. Ahubwo abantu bitegure, tuzazenguruka intara, tuzajye muri stade ya Musanze, stade ya Rubavu, ibihumbi n'ibihumbi bize, nta gihombo kizazamo. Ni ukuvuga ngo abantu ibihumbi n'ibihumbi, ahantu hari Yesu se haza igihombo gute? Ahantu hari Yesu haza igihombo gute? Urumva bishoboka? Bamenyereye yuko ahantu Yesu ageze ibintu byose ari ubuntu, imigati yari ubuntu, amafi bayaboneye ubuntu. Iki gihe nimukenera kujya hariya bizakenera ubundi bushobozi. Noneho ibyo gihe abantu bazinjira ubuntu ko Yesu tumenyere kumubona ku buntu, cyangwa namwe muzaturisha. Birashoboka ko dushobora gushyira igiciro gito cyo kwinjira, ariko icyambere dushaka nuko umuziki wa gospel ugira impact mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi. Ubuzima bw'umuntu bwa buri munsi rero ntabwo abantu bazaririmbira i Kigali gusa, abantu bazaririmbira no mu ntara, nabo bumve za mbaraga z'umuziki wa gospel. Kugeza uyu munsi niyo challenge dufite mu Rwanda, abantu baririmbira i Kigali gusa, ariko ntiturajya mu ntara, naho tuzajyayo. Rero icyo nabwira abantu badukurikiye muri kano kanya ntanakurambiye kugira ngo bakire abandi, ndabona bahari benshi. Abanyarwanda mukunde abahanzi banyu, mubashyigikire, guhera ku ijana ukanda akanyenyeri 544 kanyenyeri 300 urwego ushyigikira umuhanzi ukunda. Ikindi mu kwa 12 ni finali, mukomeze mukurikirane ku mbuga nkoranyambaga, muzaze muri benshi, tuzabatumira mu gikorwa kiteye ubwoba, gitangaje, cyiza, aho tuzaba turimo turirimbira Yesu. Erega nta muntu n'umwe uvuga Yesu ukena, nta muntu urimba Yesu ugomba gukena. Ntago bigomba kumwihariko w'abahanzi ba gospel. Ndizera ko bizagenda neza. Urakoze cyane. So reka nkubaza kandi kazo kanyuma madame ameze ate? Araha ameze neza n'umwana. Ko unakona nawe kuri red carpet. Azaza utaha. Mike Karangwa, thank you so much for coming. Uracanga utambuka. Yes, uyu ni Mike Karangwa, umwe mu bayobozi cyangwa se mu ikipe iri gutegura bino bikorwa bya Rwanda Gospel Stars Live. So twizere ko mugiye gukomeza kubana natwe.